Jel trebaš još nešto? Trebam nekog. Tu sam. Zlata je rekla da će brzo doći. Da sam na tvom mjestu ne bi se baš previše nadala, znaš. Ne, ali pa doći će, već je i morala Kažem samo ono što sam čula. Ma, on... Ajde, što to? Ništa, odmaraj se, to je sad najvažnije. Ne, daj, reci da ću... Ma ne smiješ se uznemiravat, pogledaj se. Ajde, molim te, reci mi točno što je to Zlatica rekla. Ako baš hoćeš. Hoću. Rekla da se više neće vraćati. Ma nema šanse sad. Vidjet ćeš. Neće Zlatica nikad me ne bi ostavila. Ne znam. Meni baš nije tako rekla. Ali ne zamjeram joj. Nije se lako brinuti za bolesnika. To njoj nikad nije bilo teško. Ne znam. Kažem ti samo ono što mi je rekla. Ma, to je to. Moja Zlatica mene nikad ne bi napustila. Nikad. Joj, Lale moj, kak si ti naivan. Znaš, postoje ti ljudi koji su s tobom samo kad ti je dobro. Znaš što, neka mi to sama kaže u lice, onda ću tek povjerovati. Pa daj, lezi, smiri se, vidi ga. Pa neću sad ležat, odmarat ću se. Molim te, smiri se ili ću ti dati injekciju? Ma ne, odmarat ću se ja kad se cijeli dan kad se vratim, tako. I samo molim te, nemoj mi prijetiti injekciju. Ajde, smiri se, ostaješ tu, ne ideš nikuda. Točka. Sme čuo? Ne, ništa, pusti, odmarat ću se ja poslije, ja samo znam, ne vjerujem da moje Zlatici nije stalo do mene. Vjeruj mi, Lale. Nema puno žena koje bi se za tebe brinuli. Ima moja Zlata. A koga vidiš ovdje? A? Koga vidiš? I još sam liječnica. Ne. Neki ljudi stvarno imaju sreće. Baš sam presretan zbog toga. Ma bila bi ja tu i da nisam liječnica. Zbog tebe. Diši. Dišem. Nemoj disat. Još malo pa će i biti tako. Kako misliš da te pregledam kad stalno brbljaš? A kako ti misliš da ja živim ako nisam sretan? Ajde, nije vrijeme za filozofiju, vrijeme je za medicinu. Znam ja, vrijeme je za umiranje, to. Polako, doći će i to, samo me prvo pusti da dovršim pregled. Okreni se. Ajde. Ne, znaš dobro da sam škakljiv, militar, nema. Znam, sjećam. Melita, što je to? Što radiš? Što je to? Pregled. A kakav pregled? Čega? Što? Pregledavaš dlake mi brojiš na prstima, što? To ti ja mogu reći? Ne brini. Zašto se bojiš? Ajde, molim te, nije ovo pregled, je gotov a imaš broja dlake. Bez veze. A mislim, stvarno ne razumijem. Ometaš me u liječničkim dužnostima. Zbog takvih pregleda se odmah gubi liječnička licenca. Znam ja. Ma nema, valjda ja znam o medicini nešto više nego ti. Pa ja znam više o ženskim pokretima. Znam ja kud to vodi, od gore Jer... Dobro. Jesi gladan? Jesam, gladan sam. Pojeo bi cijelu svinju sa ražnjaje skupa s jabukom u ustima. Da, baš zato što te Zlata tako tovila, zato jesi sad u ovom stanju. Idem u dućan kupi dvopek. Baš fino. Kupi integralni, super. Bićeš ti meni zahvalan kad ti produžim život. Sad ćeš se sigurno duriti i plakati kako te loše hrani. Predvidiv si, već znam sve unaprijed. Pazi, ovo je argentinski grah. Živim u selu i u seoskom dućanu kupim argentinski grah. Bez teksta sam. A vidim da si i ti. Joj, oprosti, ja se zapričala, ti si sigurno gladan.
A zadržala sam se u selu. Točnije, zadržali su me neki. Ej, Zlatice! Zlato, samo čas. Kud bježiš? Ej, pričekaj trenutak. Zlatice, daj, molim te, pa nemam kugu, imam infarkt. Dobro, mislim, nemam infarkta, nešto kao blizu infarkta, jel? Samo da ti kažem, Zlato. Čekaj, stani, Zlato. Zlato, stani malo. Pa mislim, prolazno je to, nije to zarazno. Zlatice! Gle, čovjek jastuk je tu. Ja nemam pojma o čemu ti pričaš. Sigurno ne znaš ni šta ti ta majoneza radi na ustima. Još jedno seosko čudo. Najprije nestaneš ti, a onda majoneza. Mislim, morao sam izaći, jel? I mene praviti budalom, kao i prije. Pa dobro, nisam u kućnom pritvoru, jel jesi? I osim toga nećeš mi ti naređivati. Ja sam tvoja liječnica. Ma, ti si jedna obična posesivna žena, to. Srami se. Tebe bi moglo biti sram i da znaš, radije ću umrijeti nego tu s tobom još biti zajedno mjesec dana.